Lasiat na kibenta jong ka khostiu la yu la kerdem na kibenta jong ka syadem kat kum ka kai pot balami na ka jing sya rabor ki klung lembat ki kmi ki pa bat ke yeng kasem ka jongki hakile no kuki na Manipur ha ka Jirabam district la yo ikhandu ya kidur ki bala sapreng sted akhiran san social media baki kentai ki badang thum ya la ki jongki khun kani ka jing jia kala jia hadin chisni bala rabor ya ki nrimut ki khot jong ka ying ki bala dei na ka chai pen riu mai tei Lastu bajur baki balik ya kani kekam kidai kibadon keti bat ka sorkar jong ka Manipur kibadai ru kile no kuki. Laya thu kat kum ka kai pot balalap om tang baki syasiat na ka khosiu bat sya yu na ka syadem ndrei la sya le kuput na ka sintur bat latit la bom hadu banda prai pom. Barok kimat yap lalap na rut jong ka wei na ka wa ka batu ya Jirabam district. Bat laingut ki bala yo ya ka kai pot laya thu ru baki don kimat yap ki bala plau na pelau kumat ka jongki bat la boy da ki ksan. Kini kidai kimat yap jongki klung ki bala put. Kidon ru kimat yap ki bala don dak bala sya ot lengkot lengkai bala sya tar bat pen mensau na ki benta jong ka kepo bat kidur kuman. Kamet yap iklung ba prasnem lalap bala bam kenyak bala isuba bala sya siat daki kuli bat na ki benta jong ka terpeng bala ot lengkot lengkai ya uklong snam bat ke ingkrung laya thu da ka kai pon. Barok kini kin riwut kilamat ya jingyap ko bas nusir kai ban snap kani ka dekat kum ka tolong kubor bala ya thu da kitanat pat hai kubor. वो लोग आके वो लोग को किडनैप करके लेके वो लोग को मार के टॉर्चर करके मार के नदी में फेंका है। एक्चुअली दैट इज टेररिस्ट एक्ट कर रहा है। तो वी आर अपीलिंग टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, तो दोस हु आर कल्प्रिट ऑन दैट मस्ट बी पनिशेबल।